khamsatun nutfi biha arul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah wabnahuma wal fatimah li khamsatun nutfi biha arul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah wabnahuma wal fatimah li khamsatun nutfi biha arul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah wabnahuma wal fatimah li khamsatun nutfi biha arul wabail al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah li khamsatun nutfi biha arul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah kula dadi aji limo kangge buka lawange swarga kanggo nyirepeni neraka lan nyengkalane siksane Allah lan nyengkalane siksane Allah aji limo wujud menungso nuwe ilmu sukitu lodo tindak lampahe aga ing Allah manah niate tansah waskita manah niate tansah waskita li khamsatun nutfi biha arul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah wabnahuma wa fatimah li khamsatun nutfi biha arul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah wabnahuma wa fatimah para malaikat padha sholawat gumilan langit sedaya hikmat jiwa limo kene